Son famille raison de rodon chotel ibata khamazani deute que l'on hulu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hula mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yugana lo jo ayani yugana lo to chopuma ina ana ko si bala nga no me ina atu ti ko lo ga yu ga du ga ko zon bi siu te ma nga le tha tha ma ina atu ti ko lo ga yu ga du che do tha ja lia de yo ha smu yo hu tsinga yo za me hu lo bu tha me nga no ma zo za tha lo no ma ngang zo za thao ula boduon ma zo za na asi ma si le nya lue no ma kho ngang ma zo za na asi ma si le nya ayani do na she kaliza khadiza de me bom ga ngang o mya kho gama shu me ga go ga bi ne la nga cho thi ga ne nge cho ma ayo ne labumi khon ne zagu niga ome ayo nya ayo sajia ziu chopyo salapo choba ne mi ne ayon gulon hudu me aho ye chedope tonte leta nga cho klein nima kudu la kwe nga kalian sinyao ayon ga inon loe thì joy mà gia hòa lệ eo mẹ bolu ne Philippines mượn jo so hà tiếng bộ nêu sông bộ lạc khuê thì joy gà mà chú ý nữ mà thì si hậu nơi thùng thảo dễ thì hùng phong mẹ nè là mẹ ngã gửi mẫu gia khali ăn xin nhau vô đề là khali nè ya jiang nhà la mẫu thì dễ ayo khaya da lue dao ayo khashiu lue shimo tije polu yesuan zo zao du chion ne a chong yesuan jonglani shugeu gadu nima ke ga ti joy ma juye asisi le me la khache gnando me la khacheo ayo badane a cho nima khadu ni biểu la ga con ayo ya ga nge ayo ga on te la me adine ne zo tha ja son phami ye ga du ga mo te ma le nguna adu tigana le nge jo ga ji shot ya e ho adu ne zo tha ja polu lue klein lue kalian sinyao ayon ga du ma le nguna ayon acho sinyalani muga adion binelatea mi yene bila gang we la kwe la khatiche mtsage kha adami yo non nga tibian tilo sinyao tibian tilo gamonya non chocho ta ja no ga mu do phema le joma nga gang te weo no gang maumni ngang chobala nima thal phala ja yesu adir nima bi phalaga ne adang be me